Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden görücüler, hurmatlı katılımcılar. Mınantip biz çаңытқан bir kara kaşka Yelemandın atı satılığa çıktı. Makinatta atırabыз. Öte zarda aşıp ketken desek болады eкен бұл атты. Атырылған kara kaşka Кайман аты не деген ат? Hazır malumat sizlerge жеткирели. Өзү дагы анда жумуру нерсе экен. Еламан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ана жакшысыңбы Еламан? Так. Жаны бар ат. Так. Күчтүүсү чыгат окшойт бул, а? Аттын аты ака. Аттын аты. Любой жерге гарантиясы менен. Bunun Так. пушкадай ат ат кой, э? Пушкадай ат ака. Не деген ат? Кличкасы Тайсон ака. Кличкасы Тайсон. Тайсон. Жаны бар. Жумурулуун азыр сиздерге жакынан тартып көрсөтөм. Бул аттын немесин айтчы. Аяктан келген ат болду. Тайту Жаллабат ака. Жаллабат. Нокенден келди. Нокенден келди ака. 7 жашка. 3 асы болду ака. 3 асы. 3 асы болуп калышына 7 жаш болсо 4 асы болот экен да. Жок, онда 3 асы ака бул. 3 асы. 3 асы 7 жашты берди. Так. Анда айтсаң бул ат кандай убактарга чабылып жүргөн экен? Ийгиликтери бар экен, ийгиликтери. Ийгиликтери ошо айылында бир палван чабып жүрүптүр. Эч жакка көспөлө ошо айылынан эле чыкпаган ат экен. Bir aydan çıkmam. Любой жыйынга гарантия берип чыгат ака. Жумуру болгону менен кичине болгону менен любой тешке кирип чыгат дейт ака. Бул азыр улак бүтүп туруп калды. Ат арыгында дагы, семизинде дагы ошо улак убагында дагы ушундай да ака. Бул ат азыр эти кандай ошондо? Эти орто этти. Орто эт. Өтө семиз эмес экен, Жок, орто эт семиз эмес. Көчмөр экен да. Көчмөр жылкы. Өзү чакан болгон. Таза Жаллабаттын кара байыр ака. Тайсон деп өзүң койдуңбу? Тайсон деп өзүм коюп койдум ака. Урат деген. Мына аркаңкы сол тыягындагы бар. Алдыңкы оң тыягындагы бар. Тайсондон бою канча чыгып барат? Бой 1.55 таза ака. 1.55. Бак дебейм. 1.55. Наркы ташка бир чыгарчы. Ошол жактан аттын туяктарын көрөлү. Бияка чыгын ака. Ай. Жаныбарда зарда толо экен да, Так. Ел сындасын ака атты. Ел сындасын, а? Ел сындасын ака. Үйүр койгон. Еламан. Үйүр көргөн бе? Үйүрү бар экен. Үйүрү бар. Үйүрү бар экен. Мына жаңасында үйүрдө жүрүптүр. Негизи эми токтотур. Туягын түзүшүндү көрөлү, а? Камчы самчынын кереги жок вообще. Ошо камчы колдосоң бул сапсын болуп кеткедей. Миң мененчи. Өзү жоош нерсе ака. Караң. Караң көрсөт. Иттен жоош ака өзүчү. Şu mingende kılığı çıkarttı. Bak putlar aka. Putlar da gengir karmat öyle libo ocağın içi. Joğuştuğuna joğup eken de. Joğuştuğuna joğup aka. Tak. Boyu 1.55 dedin mi? 1.55 tazza boyu var. Jetele basıp bakın. Ana dostlar. Beri. Anca boş adam 25 kere eken de bana. Yok. Boş adam çıksa aka. Boş adam çıksa aynen çapından çıkıp öyle gider. Hadi lan uçakta. Buna tuğanlar gördüğünüzler. Zarda ming eken da. Zarda sapsın ming aka. Ming düzköy. Hay. Bunda at minileksin at köpten beri. Yok bunda at köpten beri. Na açın bana. Hay. Hay günün. Hadi. Baldı. Hay. Жақсы елама. Kulak aşat kaka.
Ha. Ortada top da turgandaç. Hı hı. Şu ulak aşkanday bayağıdan kana çıkan öz bilbey kalat keledi gelsin. Ha. At. Şu asın kötügümden kıs kıs olup çıkıyor onlara. Ha. Tak. Baldı. Mına dostlar Tyson'dan zardası küç eken. Zardası küçük eken. Bunu basanda olur. Boğazını Zameraka 3,5 milyon. Geliştir ay. Geliştir 3,5 milyon dolar. 3,5 deysin. 3,5 milyon dolar ayda. Soda jurat. Soda ula taka. Aha. Аңға дөңгі айдан деген осында екен An да. dön karavay taka. Аң дөңді қарабаған ат. Мына туғандар Қарағашқа Тайсон. Сізден назарыңыздарға шықты. Еламанды номерін экранға жазып қойдым туғандар. 3,5 мың доллар кемі бар деп ат туғандар бағаланды. Қалғанын номерге чалып туғандар. Анша-мұнша айтылбай қалған мағлұматты номерден чалып аласыздар. Анда содаға береке дейлі дағы. Ат кемге барған болса берекелі ат болсын туған. Tak. İyilik ат болсын. Содаңа берекелі ма? Rahmat taka. İyilik. Hadi.